ngiyabonga ngibonge umuntu okhona ngibonge kuma-member we-IPTA ngibonge uGreater Santago ngibonge naku-president noma sekangekho bomama siyabonga support yenu nokusiphatha kwenu kahle ngibonge kuma-chairman umsebenzi wenzeka namhlanje mkhulu mhlawumbe noma ningawoni mkhulu kakhulu ukuba khona kwenu ukukhomba isithunzi nokuba bahle kwenu kuyakhombisa ukuthi sikumbusiness futhi ngiphinde ngibonge kakhulu ukuthi sigcine sivumelane ngizweni i1 kuyakhomba ukuthi ngama-IPTA kuyakhomba ukuthi leadership yethu ubaba uMkhonza usakhe kahle ngoba vela kufanele siphikisane ekugcineni kodwa kufike la esibonisana khona sivumelane khona kunganagazi si-IPTA asinayo into yokuthi ekugcineni siyakhuluma ekugcineni kodwa siyazwana sigcina sizweni lokho ngiyakwazi singama-IPTA bafowethu ngibonge kuma-business partners wethu i-Altrek ne-Toyota Toyota Midrand Makati basiphe imoto eziwu-2 zila ngaphandle ngibonge executive ephumile endala isizile bebhizi phansi phezulu ilandelela izinto njengoba banje negarashi selikhona so siyabonga bafowethu basebenzile abafowethu konke okwenzakele so ku-executive entsha esinayo ngiyazi ukuthi sizazosebenzisana kanjalo angeke kube no-change babumfuphi ngiyabonga ukuthi ube khona ukuthi sibambisane siye phambili sikhona ukuthi sinqobe izitha ngoba ziningi izitha ezikhona endleleni kulomsebenzi esinawo njengoba bebakhuluma ngewini nani kodwa ngiyazi ukuthi masibambisene umsebenzi we-IPTA sizovikela bafowethu office likhona sisazohlonipha njengoba sinhlonipha akeke kuchange bomama khulekani zani office manenkinga office khona lizongisiza yonke into beyenza kunane sezochange hayi nje kune-executive entsha mhlawumbe ushintsho luzoba khona qha kunokuthi kube kubhede kuzoba usizwe nothola more than before so siyoba senani mangabe ni kukhona elikubonayo ngithi izani ngasabi izani uzosibonisa ukuthi nisilungise sila ngenxa yenu asizibekanga lasibekwe yini so sisebenzela nina kufanele senzele nina singenzeli thina so sibonge nabomthetho ukuthi babe khona bathatha isikhathi sabo babe la ilanga lizelishona siyabonga bobaba ukuthi niseke ngabe ngasiyini mhlambe ngabe into eziningi ziyamosheka but kuba khona kwenu ukukhulu sicela ukuthi nakusasa ningalahli phinde nibe nathi kanjalo babumhlabathi siyabonga kakhulu uhlelo lwakho luhambise kahle kakhulu sibonga kakhulu babumhlabathi nama-chairman yonke into siyabonga nje engizovala ngako mhlawumbe ngizoba ngokuthi masiceda mhlawumbe ize nizobona imoto lapha eze-IPTA lezamoto lezazo-2 so okunye kuseza sisazosebenza siyisebenzele i-IPTA kuningi okuzayo esizokwenza siyabonga thank you